bound. Nembane na nyana. Yoshi vene tu. Kwa gen kwa shingu. Unza fedon pishi ya mene kwa mova yosa mi ungwa ne. Ebe gane kwa nilu ekia shakwa shunshine. Yesu va nyoke ga ogene yo. Ogen va fesi va kohon. Ya kaye one ya lo ovesi no shinagogo. Na ha ovesi ne ye yila on ye yariu. Na ha one va ka Yesu wone kwe. Wa no kwasu mo. Okumana nyompo kara ha na ha. Unongo nko. Na ha te wasu ne lumu ya maadi fesi. Mada ningisha ko wane. Na ha ma. Yesu ma dondo one ma vuba yeme. Kwa ba apostoli. Ba hene ba Yesu mbala tita. Na ye fe Yesu nyoke gaya. Bila yone je kasi Yesu. Ilu yeme nena kutu. Ilu yeme hi ya o yari o vese o shinagoge neo. Bangu yeme yo. Kwasu gen bagamaluke gane na ha ungwa wene Yesu va. Na ha ongu ya wangba mo. Ava koko. Wene na bawen ya katumbu kyondu Yesu la. Une bende shame. Nifa kwa lutumbu kyondu ga. Mkulu kyondu na ha ka yile tumbu kyondu. Velu kwa gene ya ka pile shinyala. Na ha. Gea ahamba masen shinyala. Tumbu nalate. Na ha. Yesu be yeme ya ma. Chag bagi ya vatile. Mana pini wone kana bende mo. Tawe yo hechi. Gadia. Bila yo neje kase. Ilu yeme vena. Na petero gumaka Yesu Kristo wone. Kutere. Gie bila yo neje. Imbishiwe. Ingi dondu we. Udu wako osulu walo nyana ketake dao luka. Itiro nieni. Uhi viru isha akunde haka rutala. Zanza. Unyo. Akunde haka la nini. Ka viru isiru walo kisha me hishi nejene. Na Yesu gumaka na wene. Mfa o na bendemo. Gayam kav. Age duwe kanemu. Ka viru isha akunde ha kala trata jela. Yesu na pederom lomo nejene. Na ha kwasi ne fe. Unum yega njene kwa ya. Ve Yesu tile na hala ya kwasi la ya vakijime. Yesu na hana tele. Manale uwe ma bendi Yesu atumbu kyondo. Hachu bibiro kavisi wene ya kakishima na wene. Wen na Jighjigh wene alun bende Yesu ya angen bubulu ta wen yo. Chai bene buwe be. Na ha kanyi wange yalo zan kwasine yoro. Kwasine yalo wen angen bumbiro wambe. Ha mashin ya wamba gba duwen wen ki yota. Na ha bibiro kavisi ya zendisha yo chi kposu. Ha ji kposu yo yao nyare sa. Kwa yange myom o fati oben wange mbunga. Ma yange mata ange mbung anyo pu kara ha. Na ha kwasine yange va ki jime Yesu ma va bende une tumbu kyondo. Bende na ha ma bibiro kavesi awambela ma ya tondu fesije. Kana have Yesu ya tile ji. Wone una bende na. Hachi wen kab age duwe kenena. Na agele Yesu la duwe so kwasila. Bila yuri gen lui faga. Kwasine kavini kwa ene kala lukrim yega ya. Ava fesi mana va gba Yesu shanga ha. Akba zambelena. Wane akba denta. Apasi he. Tembele kwa wadzon yuwe. Aka ave jiwane untai angembu nkuma nyon puwe kala ha. Ma angembu mbubega on yacha na me. Ba unfaji wane onova bende te ya. Angembu mbuwe be. Kakwa ala unkwa onova bende te tumbu kyono kijime.
yayo batuna kai bende tega bende wega je petero yak gamaka woni pirayo je imbishi te ingi kasuni imbishi mangu pine ndi kwa na haya tave bavu ya kwasla uyangi kwa la eluni luko kijingi ya yafa na hama Yesu gamaka na wene ayem Jighjigh na onalaga awalo wan bani ha mba Yesu Kristo mo kwa ni ya me akadido ka eto yumba gini tavle sama dido kwasi ni ya mo ya Yesu luvalu hile nagalu yema kwa na je pe yangi ovesinu shina goga yilo ezahi yana nekpa kwasi ne ya fo wona we ya o ilu kwa na gana hakpa une za shagere tere no la une za hage na la une da nongo shak za yulu wan luwe mine mna Jighjigh ke jime kwa pe ya nongo njela ya nongo ya gambula bonga ya bibilo my kavesi adzende shaji posu yo ya onyariga shi yo tun ba adzwa mbe wanga gaga na hampine yo ya me ka kwasine te ya bende ki Yesu hikpila yo la ye ka kwasine te yo na shi yo wena shi kwa yo lo na yo bende ki ondu Yesu shi yo Yesu yo na ye ko gani ya ka kwasine te hikpila yo la chi ya lo ya ngemburu za on yo ye iyo angli mo ya mzo mi ya yomba gani kwa yanga velu e ka zave yo alwangi ga balu e ka gani zave yo yomba gani kwa yavu bende ki Yesu ya na ha bosu yombla ve kwasine kanye bosu ve ya kwasine ya na Jighjigh wono no bende Yesu ya agembu be kan bosu ve jela ya na Jighjigh kile gele Yesu Kristo ya na Jighjigh kitahambu buluku Yesu Kristo la injena bila yo luvana akwa ebega hamo ya na luva ko na sova nengene miyo bagani luva be ba nenge Yesu shini elu shini bagani ya be za be da nenge ko Yesu elu zauna da ela shini ya shide mone wanu ovesinu shinagogue ne yelu wanu kwasina hana mom ya ola pasi Yesu yo ngwemi shi wanu mom ne pa lu wanu kwasi shi wanu kwasi ne gema lu enyon pu kala ha ni duwa kwa la ma wa kwasi ne lu nongu nku kwasi mbiolo wambelu down yo ne pa ye down yo enyon pu kala ha wanu yu zanu weda so ne pa lu enyon pu kala ha injena shi ye ma wala shi ta ne je kwasine lu ya chana ya gambo ni nengem tsumelu ke Kristo ga ya ta to lu odungu jimi mtungu kega anzu nga kega te was ka so ha maya na ve ebega we wanu mlusiru lama hige ono nenge kwa na nongo enyon po kara ha ukumote une kwa we ukumote une be wangi shinu ne na wage ukumaka bishije kente Yesu Kristo na ha kape yanga kwasini ya duwa be wangi jela wakpa he kwa shakwa ala yo ka pasin kwa hiyo gane na ha wako vere tukpa ka ele ko dido hiji na ha awashima wo ka alu na she nulu za hele welu wanye bakwa agbaterewe gia ovesinu shinagoge ne yalo za shachi wana okwasine ulunongu nkune di gbanga yo kapa wukpa tere so wo lu majela
Kakwala aluvan anyway. Yesu kwa ke ya molu za shimiga. Na ya molu za shimiro za no da ye kwa hachu wano nyompo kalahani. Hela tega. Sindengi agirete. E pila yolu na hakba olu na Jighjigh kana ye wana e. Kwasi ne ya alu olu na da la hachinaga. Ba wan kwasi wanu yari ulaya ya alu ete na onu da zambe kwa hachina ya na ha mo yem uda kele ngbenda hadza yolu na. Mso kana we. Shimgwal ne yo yam za yulu suluwe mi teve kai lu se une ta be gala kwa Yesu une za he ya kwa la une be shi une wange wa tawi shima he waga alwe ko didongu iluele aluka kama kanta shi aluka hi yawo yo tawi shima hakwala hembanchi aluka ko didoya ebe goda zuam wahe. She zana she my very care work bako dido no fatolo hachiwo. Uluna fe Yesu she na bende na yaka wana. We wanu ondo. Ufa Yesu Christopher. Unongo woda bende hatumbu kyondo na jekba. Oru ne bibiro. Nane te wasi Yesu Kristo Jighjigh. Do shima bema na mzehemengo ke. Lune dido. Sa shi ogen shimeda fawa kwa. Shimumva one. Ma me oluya. Etom shami. Msune.